Cathedral ekombe kwaba kugukurwa mu Rugarama konkane boramo omunaara kandi bureji egenderero kurondana sente okugombeka. Como omunaara tikuja mu omunaara kuchakura kuli service hansi aliho wine flowers hansi aliho two space zile mu washrooms then ito di ground floor amuno kutahiramo kano bijashaka kariho konka yatwereza yashobora kumeza mu gasimenti mu gakiri Arukubura mukorogu Bishop God akanjuna yashaba bebembezi okukoresa kurunjo bukama obubine kwereza mukama hamwe n'ihanga omburyo bw'ikire. Warasibira ruhanga habwe cyori kandi waramusibire na habwe cyotani habwe Yesu nagambari washabe sequence yo kwereza biconco bitano ibiri emwe tindamanya n'abatine konka bwo n'abayine cy'ishemerire. Aha mukorogu sente ziri kurenga miliyoni 95 hamwe n'obushaho bitani 10 obwa simenti nibyo byarundanwa. Nyenzaje kutaza kutandika kandi nowe chipaka cyabagatiho nyendapeza simenti omushawikana. My Lord Bishop is over 1 million cash. Murikombe kwa omunaara akanisegi kandi Bishop akuraganisa lwegisane ndazakugira kurekera miliyoni 10 ngendo zinaze. Minister David Bahati owabali omujenyi mukuru aha mukorogu yashaba abanya-Uganda okukwatanisa kurungi kumaraho obuzibu oburukuteganisa ihanga. Okukolera hamwe okurakira okwebaganisamu twakolera hamwe we achieve more when turanye kutwona twijaba abebezi hatikwa ekitire kandi kora mukinga nabuka hachanda kwa na miliyoni 50 z'abazayichi. St. Peter's Cathedral Rugarama nemwe ha makanisa garukizayo buhango mu ihanga lyona kandi kiguru Archbishop wa Canterbury Dr. George Leonard Carey 2015 rukumo rwenda 98. Omugandi Minister w'ihanga webyo sente Henry Musasizi yakurusya parish ya Kishanje omuru Rubanda okwihetunga parish emyaka 25 enyima. Police munonga urugendo rwatambwire omusasaradoti kumara emyaka 25. Ekindi ndenda kumusima kuyashazire mu kujaguza emyaka 25. Aha mukorogu Minister Musasizi yagamba hantebe kanisa za government okora amahanda om district age kandi tindamanya yahure turiyo turamarira entebe kanisa eyo kugira ngo tukore uruguto katuna muko oruguto turenda kurukora chorus kandi turugumizemu hisheshero kuraba Kagarama twetorole hanyanja hona nitwara umutisha ukusima abalisa babero mu Kabale diocese kandi naye bakanta mu bwesije ubuguma ni impereza eba abantu maga Gasha kwa Job na Amanya na Anyine Fred.